Үтө күн болохтон эхеха Никифорова Галина Васильевнабын Томпа районун Меңелдан библиотекатыгар үлелибин. Эхе болгомтоготугар литературный композиция. Теребит теріп тыл, сөрін сөгей күрдік, сүрәғі бөрі сөрілгетер. Убағас отон уутун күрдік, улахан куяска, утағы қаннары. Итілі бит ие тылбыт, İğneğaz siri, İmeğinen bıyağından, İbiren birer, Sappa sadarak otunan, Kütür karananı, Külümnete sırdatar. İyetıl, Bıstır oydur künge, Bıhal abral boğulur. Ölür süter künge, örehülte boğular. Bihigini, habarantımni, muskuyan, uharıla, umuhtabıta, ordağtımni, Muskuyan, uharıla, umuhtabıta, kıdan aktımni, muskuyan, bıstıba, kınattabıta, Ол боллағына, қотымыз тақ муада қотын, қолғырас мұз қанюгар, қорғойы сытамы. Аны бірді, жүхін күбылынан, бұста салғанан, тимере күйерейен, өлі тиллен көріуін. Көхін ихәтчілері көхіті көхіп бітчә, Kelen ihətçiləri ketəhəkətəs bitçə, Dustan ihətçiləri tohuya bıtça. Kiniler diyetaq John Beylerin kiyenin, Yüemen Tibet, ürüdük sololaq, Ügüs hütönü yörüp bit, Üz doydu öyünük seppit, Ütö yörək bidyen atır. Ити иһиге көрдүгүт, биһиге чаттарбыт, Кайдақ курдук сахатылынан сатан саңаран, Кохоннорун аақпыттарын. Билигин эхеха мен кыра кохонааган ихтиннерихпин багарабын. Сайдам сырдык санааларбын, ыллам ырыаларбын, ыраах ыңырар ыраларбын, ырас ийим ухуктарын, эйигинен этем диеммин, эйигинен кепсем диеммин, төбөбүн нөрүтен андагаябын, төрөбүт тылбын ан. Эхеха болгомтого тиһин макталбын билдеребин.